y'umwana wa Kisekedi warashaka ingoma ya Kisekedi ni ingoma ya Bigoryi. Ni ingoma ya Bigoryi gusa. Kubera cyari ingoma y'Ibigoryi afana. Aha. Ngo rero kwiri ngoma turivuganiye. Narababwiye abantu muvuga amagambo ngo ibiki. Dore ngo rero ni dore aranitwara afande wiri ngoma. Afande wiri ngoma we aritwara mu modoka. Don't joke to M23 my bro. Don't joke. That is army for the people. Don't joke. Don't joke. Move quickly. Jump quickly. Hey, quickly. Nkuko dutangiye mubibona rero iyi ni inzu biri kuvuga ko Liyetona Colonel Wiringoma yaguyemo. Nkuko amakuru dukesha Tazama RDC kinyamakuru kibogamiye kuri Republika ya Demokarasi ya Kongo yagize ati ni muri iyi nzu bivuga ko Liyetona Colonel Wiringoma yamazemo amasaha ya nyuma nijoro mbere yuko igisasu cyaturutse kuri drone kigwa kuri iyo nyubako saa 8:40 za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 24 Gashyantare Kishusha hafi ya Rubaya. Iyi nyubako ni inzu y'umuntu ku giti cye bivugwa ko ari ya General Innocent Gahizi wa FRDC iherereye mu isambu ye Kishusha hafi y'agace k'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ka Rubaya muri territoire ya Masisi. Biravuga ko abarwanyi ba M23 bayikoresheje kenshi mu nama z'ingenzi za gisirikare n'iza politike kubera ko iri ahantu hitaruye umujyi wa Rubaya bigatuma haboneka ituze nibanga mu migambi yabo. Urupfu rwa Wiringoma ruvugwa nk'igihombo gikomeye kuri M23 kuko si ubwa mbere uwo mutwe uhomba umwe mu bayobozi bakomeye ku wa 17 Mutarama 2024 ni nabwo bari babuze Colonel Castro Fidel waruzwi ku izina rya Bravo 1 mu bari imbere mu mutwe kandi afatwa nk'umwe mu batekerezaga cyane ku murongo wa politiki n'ubanye n'amahanga w'umutwe wa M23. Ibi bikaba bibaye mu gihe imirwano n'ibitero byifashisha drones bikomeje gufata indi ntera mu duce twa Masisi no mu nkengero za Rubaya. Turaza kuvuga ku bijyanye n'ISSLF ikomeje kugenda iba viole ku ruhande rwa Leta Republika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo reka tugaruke ku buryo iyi operation yakozwe cyangwa uburyo batata FRDC ikoresha iri gutata ihakinga yinjira M23 nkuko tugiye kubagezaho. Nubwo nubundi iyo drone cyangwa drone zihagurutse iyo zigiye guhaguruka hari amakuru abafite ku ruhande rwa M23, ariko tugiye kuri operation uburyo bigenda kugira ngo babasha kurasa naho havuye uburyo barashe M23 nkuko tubikesha umwe mu banyamakuru bo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Rodriguez Katsuva yagize ati dore uko mbibona igishushanyo gito cyerekana uburyo FRDC higa abantu bashyizwe ku rutonde rw'ingenzi abasirikare bakekwaho ubugambanyi abasirikare ba AFC M23 nyuma yo kwinjira mu buryo bw'ibanga muri telefone zabo icyo bita guhakinga. Icyambere ngo binyuze muri programme z'ubutasi bagira kopi ya telefone ibiganiro byayo ndetse cyane aho iherereye localization no kuvuga ngo ahantu umuntu abari baba hafite. Izo programme rero zishobora kwinjira muri telefone y'umuntu uwo ari we wese igihe bafite nimero ye ya telefone cyangwa nimero y'umuntu uzi undi muntu umuzi. Muri make biroroshye kugera ku muntu bashaka gukurikirana binyuze ku bahuye nawe. Kugeza ubu bivuga ko telefone za BlackBerry arizo zitaribasirwa n'izo programu zo kwinjira mu mabanga. Icya kabiri bahuza amakuru yaho telefone iherereye n'utudege tutagira abapilote is drones tugahabwa inshingano zo gukurikirana. Drone ikurikirana uwo muntu iri kure igafata amafoto igafata cyangwa igasoma ubutumwa kandi byose ikabikora iri mu kirere ku ntera ya kilometero 10. Iyo telefone ikoresha no icya gatatu iyo telefone ikoresha umuyoboro w'itumanaho wa sima gukurikirana aho iherereye ntibiba bisobanutse neza kandi ntibiba bifite ukuri ku buryo babona amakuru ahagije. Ariko iyo ikoresheje internet biba bibi cyane
bashobora kumenya aho umuntu ahereye ku gipimo cya santimetero nkeya cyane. Nyuma yaho drone ni cya kane, ubwo turi kugenda tujya ukuntu bigenda nyine, ukuntu baba bakoze izi operation, kuko bagiye bazikoresha bica abantu benshi, yaba muri M23 ndetse n'abagenzi babo muri FARDC, nk'uko twabigarutse turi gutangira iyi nkuru. Nyuma yaho drone ikurikirana gusa sinyale, niba ari mu modoka, niba ari imodoka nyinshi zigenda mu itsinda nka convoy, drone ikomeza gukurikirana urugendo kugeza hatanzwe itegeko ryo kugaba igitero. Ku kwinjira mu mabanga byashobotse kubera porogaramu z'ubutasi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaguze muri Israel Predator na Pegasus 2. Uburyo bwonyine bwo kwirinda iri uku gukurikirana ni uguhindura nimero ya telefone kenshi, ari ukugenda ukata internet kuri telefone yawe cyangwa gukora brouillage yuzuye mu gace kose, ariko iyo brouillage ihagarika internet n'umuyoboro wa telefone ku bantu bose, nta numwe ubu gifite itumanaho, ni igiciro kiba kigomba kwishyurwa. Ni byiza kandi guhitamo gukoresha BlackBerry aho gukoresha iPhone, Samsung cyangwa indi telefone ikoresha Android. Ayo ni amakuru dukesha Rodriguez Kasuva asobanura uburyo izi operation bakomeje kugenda bazikora. Reka noneho duhite twerekeza ku ndege aba FARDC bari gukoresha ziri kugaba ibitero mu bice bitandukanye, nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho. Harimo igice gikomeye cyane cya Rubaya, ni ahantu hakomeye cyane kuko hari ikirombe cya Rubaya cyangwa ibirombe bya Rubaya, ngira ngo nk'uko mubizi bya Kolta bikomeye cyane. Reka tugaruke kuri izi ndege. Ngo dore drones rero yo mu Bushinwa yitwa Wing Long 2 ifite ubushobozi bukomeye mu bitero kandi yakoreshejwe cyane kuva ku Gahenge CCLF kasabwe na Joao Lorenzo ku wa 18 Gashyantare. Nibura drone 3 zaguzwe na FARDC mu Koza 2025 no muri Mutarama 2026. Izi ndege batazira amababa y'ikirura cyangwa Dragon zikaba zisuka ibisasu mu duce dufitwe na AFC M23, bikaba byaragize ingaruka zirimo no kugwamo abasivili rimwe na rimwe ndetse n'abayobozi bakomeye nka Lieutenant Colonel Wiringoma wamaze kwitaba Imana, nk'uko amakuru atugeraho tangaza. Iyi drone rero ikafite ubushobozi bukomeye. Icyambere ishobora kwikorera kugera kuri kilograma 500, no kuvuga ngo ibiro 500 by'intwaro ishobora kubyikorera, harimo misile 6 ziba zashyizwe ku mababa y'izi drone. Ishobora kumara amasaha agera kuri 32 iri mu kirere idahagaze, umuvuduko wayo ugera kuri kilometero 800 ku isaha. Ishobora kugaba ibitero iri ku butumburuke bwa kilometero 10, bigatuma igora cyane kuraswaho n'intwaro zirwanya indege cyangwa gukorerwaho brouillage, byari twavuze byo ko bakuraho internet muri quartier yose. Icyakane rero muri Afrika, izi drones zikoreshwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Liban, mu Misiri, muri Algeria, muri Maroc no muri Nigeria. Nibyo bihugu ikoreshwa, ngira ngo murumva bimwe muri byo nibyo muri Afrika biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Misiri, Egypt, Algeria ndetse na Maroc, tutibagiwe na Nigeria. Kuva muri Mutarama, nk'uko amakuru aturuka Kinshasa bivuga, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwemera ko bwageze ku rwego rwo kugira ububasha bwa gisirikare burenze ubwa AFC M23. Niyo mpamvu ibitero byiyongereye cyane, mu gihe ibiganiro by'amahoro bigaragara nkaho byashyizwe ku ruhande, bisigaye ari amahitamo ya kabiri. Niyo mpamvu nk'uko mu byiyumvira AFC M23 yo aka kanya igikomeje ishaka ibiganiro, ariko leta ya Kinshasa yo ikomeje intambara aho guhitamo ibiganiro. Ni ibintu rero bikomeye cyane. Tugiye garuka noneho ku bikomeje kuvuga uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kuviola CCLF, ndetse bishobora gutuma noneho imirwano ihindura isura, bihindura uburyo ibintu byari bihagaze aka kanya maginga ya, cyane ko muri iyi minsi ngira ngo murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasabye M23 kuva muri Uvira. M23 yo nk'umwana mwiza, ariko uyu munsi ibyo ku mwana mwiza ntibigihari kuko ibitero byamaze kuba byinshi. Ubwo turi kuvuga Rubaya, ibitero bya drones ndetse n'abawazarendo bimeze nabi. Ubwo tukaza
hano mu Minembwe ho rwose ibitero bikomeje kuba byinshi, abaturage bakomeje kuhaburira ubuzima. Tukajya na Kavumu naho hakomeje ibitero bya Wazalendo ndetse n'abandi bose bashyigikiye FARDC bakomeje kugaba ibitero kuri Kavumu. Ngira ngo murumva ko ari ibintu bikomeye cyane, imirwano iraza guhindura isura, AFC M23 iraza gufata indi myanzuro. Umwe mu batanze ibitekerezo yagize ati ndifuza kumenya icyo umuryango mpuzamahanga, umuryango wa Afurika yunze ubumwe, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Doha bazavuga ku kurenga ku gahenge CCLF gukomeje kuvugwa no gukorwa na Kinshasa n'abo bafatanyije hagati y'ibitero bya drones n'imirwano yo ku butaka ku mpande zose, amajyaruguru n'amajyepfo ya Kivu. Guceceka byafatwa nk'ikimenyetso cyo kubogama. Ese niba AFC M23 yisubije Uvira, Ikagera na Karemi, umuryango mpuzamahanga wakomeza guceceka? Ubusanzwe ubuhuza mediation ubusaba kwamagana no gukebura impande zose ziri mu makimbirane aho kubogamira ku ruhande rumwe no kunenga urundi. Uko guceceka ntigutanga amahirwe yo kugera ku gisubizo kirambye kandi cy'amahoro. Muri ibi byose umuturage usanzwe niwe ubihomberamo. Iyi statut ishyira ubuzima bw'abantu mu gihirahiro no mu guhagarara. Hari inzira ebyiri gusa zisigaye. Hari intambara ishobora gukomeza kugeza hari uwegukanye intsinzi akagarura ububasha bwa leta n'umutekano. Inzira ya kabiri hakaba ibiganiro by'ukuri kandi byuzuyemo ubushake, hagashyirwaho agahenge nyakuri maze amahoro arambye agashyirwaho. Ngira ngo rero nk'uko mubyumva inzira y'ibiganiro yo iragoye cyane ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamaze gushaka indege zifite ububasha bukomeye cyane, aho abona ko ubu ngubu afite ibikoresho, afite ubushobozi buruta bwa AFC M23, ariyo mpamvu ubu ngubu akomeje kugaba ibitero. Mbibutse ko M23 yagiye gufata ibi bice byose ifite, yaba umujyi wa Goma, ngira ngo murabizi intwaro zose basanzemo, yaba Bukavu, ubwo ndavuga ikibuga cy'indege cya Goma by'umwihariko, ndetse na Kavumu, ni intwaro zikomeye cyane zafatiwe hariya. AFC M23 nta gikoresho na kimwe yari ifite, yarwanaga nyine bunyeshyamba, ariko uyu munsi ifite abasirikare benshi, ifite ibikoresho. Imirwano rero ishobora kuba iraza kubikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, mukomeze mubane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro.